Ea ta aro matawai ana ngā mātanga ki te maramataka Māori i te manauheatanga o te awa. E karangahia nei ko ia te awa parurawa atu o tāmaki makaurau. Ko te whakaaro ia ki riro mā ngā mātanga nei me o rātou mohiotanga ki te maramataka Māori. Te awa o Puhinui me tōna 22 kiromita te roa e whakarau ora ake anō. Kei a Micah Ackroyd, ngā kōrero o te wā. He tirohanga pauri ki tētahi o tātou awa. It makes me feel sad. It doesn't look like it's cared for. Kei te taha o te awa o Puhinui a te whare taiao, hei a popo tū ai te wānanga a ngā pūkenga maramataka. Ko te whai, kia waiho mā te mātauranga Māori, tēnei awa e whakaora anō. Tomorrow being All Tāne, the give back to Tāna Mahuta. We have 3 give back days that we focus on. And so not only are we giving back to the taiao is giving back to us. Te kaumārua kiromita te roa o te awa nei, mai i tōtara, i manu rewa ki ōtara, ka ahu ki papatoetoe, ka puta ki te wahapū o Manukau. From what I know, all of the houses have always been built to face away from the awa, to put it in the background like it's not a part of your whānau. But, you know, i ngā wā o mua, it was definitely a part of your whānau and it would have been embraced that way. Kua whai māramatanga nui a Eila Hoita, ko tāna he whakatō i ona mātauranga ki te tūhono anō i tōna whānau ki te taiao. The key lessons would be around whānau already. It's like relearning mātauranga that's been suppressed. It's like genetic memory. It's the way that our tupuna lived in time. It's the way it was a way of being. E ki ana a Alexander, he taonga nui te ora o tātou awa, he Māori, he tapu anō hoki, ko ia i timata ai te kaupapa o te whakaoranga o Puhinui. The moe a for te Puhinui is that it would be restored to its natural state. There would be tuna, you could imagine if you could swim in there, or even drink it, even better. Ka timata te wānanga hei te haurua i te iwa karaka, ki Manukau a Popo. Micah Ackroyd, Te Karere.